ndabasuje abakomeje kudutega amatwi incano ibigezweho updates umuyoboro ubagezaho amakuru atandukanye. Umuhanzikazi France Mpundu abantu benshi turamuzi n'umunyarwandakazi. Uyu muhanzikazi rero akaba agezweho cyane hano mu Rwanda kubera indirimbo ze nziza cyane akunze kutugezaho. Uyu muhanzikazi France kuri ubu ngubu ari mu irushanwa riri kubera muri Afurika y'Epfo, ni irushanwa ryitwa The Secret Story, akaba ari irushanwa yitabiriye guhera mu kwezi kwa 10. Kuri ubu rero uyu muhanzikazi France Mpundu yamaze kwambikwa impeta n'umusore witwa Mokhtar, nawe akaba ari umuhanzi. Uyu musore akaba akomoka mu gihugu cya Niger. Kuri ubu rero bakaba biyemeje kubana akaramata. Ni inkuru y'urukundo, inkuru itunguranya ariko yashimishije abantu benshi batandukanye, haba ku ruhande rw'uyu muhanzikazi ndetse n'uyu Mokhtar nawe w'umuhanzi ukomoka muri Nigeria. Mu by'ukuri aba bantu urebye ntibamaze ukwezi kurenga bamenyanye, kuko bamenyaniye muri irushanwa, dore ko iri rushanwa ryatangiye tariki ya 4 z'ukwezi kwa 10 2025. Uyu munsi turi tariki ya 16 z'ukwezi kwa 11 2025, hakaba hashize mu by'ukuri ukwezi n'iminsi 12 iri rushanwa ritangiye. Bivuze ko yaba France ndetse n'uyu musore Mokhtar baziranye igihe kigera ku kwezi, byakabya hakaba harengaho iminsi mikeya cyane. Iki gikorwa cyakozwe na Mokhtar yambika impeta France cyabaye mu ijoro ryashize ryo kuwa 15 Ugushyingo 2025, aho Mokhtar yafashe icyemezo cyo kwambika impeta uyu muhanzi bamenyaniye nyine muri iri rushanwa cyangwa se muri iki kiganiro cyitwa The Secret Story. Ubwo yambikaga impeta France Mpundu, Mokhtar yagize ati France mukunzi wanjye, nabikubwiye inshuro nyinshi kuva nahura nawe, nageze amarangamutima adashidikanya kuri wowe. Uyu munsi reka mbikubwire kurushaho, niteguye kuguha igihamya cy'urukundo ngukunda. France wabonaga ko atunguye cyane yahise abwira uyu musore yego, maze ategura urutoki amwambika impeta. Abayobozi b'iki kiganiro ndetse no ku mbuga nkoranyambaga za Canal Plus bose bati tubonye ubukwe bw'umwaka. Mokhtar wambitse impeta France Mpundu akomoka muri Niger nk'uko nabivuze hejuru, ndetse amakuru yizewe avuga ko ava mu muryango ukize cyane, mbese iwabo n'abaherwe, ndetse uyu muryango ufite igisekuru cyo mu bwami bwa nyuma bw'iki gihugu. Uyu musore ni umwe mu bafite amahirwe menshi yo kwegukana irushanwa rya The Secret Story, cyane ko yagiye agaragaza ubuhanga mu kuvumbura amabanga yabo bahatanye. Ku rundi ruhande France Mpundu na Mokhtar bari muri 6 bagomba kuzatoranywamo 4 bakomeza muri kimwe cya kabiri cy'irushanwa ryatangiye n'abagera kuri 18 baturukaga mu bihugu 16. Kuwa 6 tariki ya 22 Ugushyingo 2025 nibwo hazamenyekana 4 bazaba babashije kwinjira muri kimwe cya kabiri cyo gutsindira arenga miliyoni 50 z'amafaranga y'u Rwanda bari guhatanira. Iki kiganiro kikaba gitambuka kuri Canal Plus Pop kuva kuwa mbere kugeza kuwa 5 guhera saa 2:15 z'umugoroba, naho kuwa 6 kigatambuka kuri Canal Plus Magic guhera saa 4:30 z'ijoro. Iki kiganiro kikaba cyarakomotse ku gikunzwe cyane mu Bufaransa, kimaze imyaka igera kuri 18 gitambuka kuri chaîne za televiziyo nka TF1 ndetse na RTL Plaque. Ngayo nguko rero France Mpundu akaba avanye umukunzi muri irushanwa, umukunzi w'umuherwe witwa Mokhtar ukomoka mu gihugu cya Niger. Ibi rero bikaba bikize akadomo ku nkuru zimaze iminsi zivugwa yuko France Mpundu yaba akundana n'umuhanzi Juno Kizigenza wo mu Rwanda, ariko uko bigaragara nuko izo nkuru zose zavugwaga zari bihuha, kuko uyu muhanzikazi yemeye impeta y'uyu musore ukomoka mu gihugu cya Niger. Ndabashimira cyane rero mwakoze kudutega amatwi, inicano ibigezweho updates, twongere duhure mu makuru yacu ataha.